Sen beni kundutu teli харакшыт, танаyan қарылды жүгірті күлігін маны әлжеті дамжулға. Саяң олың үргімжіте, саған заята бақшымны. Мұны дірімне маны дамжулға, хылбышыға ердімі доктор, профессор, мүдежі орын захел шынжылықшы, Саян Жымбич Балдановты зорюлықдына. Эні қойырменға қорин тавыңыны декабрь харын қоринды Саян Жымбич Балдановы тұрғыр 20 жыл үңгірбі. Мұны дреманы студияң әлшіт, шавинырың қамты құдылғын соға жылтынен хүржі ерхін бәйні. Тәні солия Сиге Гармай Чашоров, дұржы базарвен ерімішті, бұряды көріне екі құрғолың, бұряд болың әйвінг қылыбышығы етін кемі ерхілікші, педагогикын үрдімі кандидат. Тегет Аюна Александровна Забанова, олыс турын бұйлік тубы захирлы орлықшы, қылыбышығы ердімі кандидат, Саян Жымбич Балдановы аспиранты. Сәмбена. Зе. Мұнодыр манайх орылдың, қада Саян Жымбич Балданов тазарелдіктіні, тегет Саян Жымбич Балданов ехі олын тема үрзіргі тебі, олын жылы қоғысадын, даже базарвен ерімшті бұряды көріне ехі орғолды бақшылғын, күдің олын шабиныры аспирант нұды бұлдығын бәніге шапта, тегет баха тема деканар худылғын, тегет Сиге Гармайш танды нынтырын қандайы, та қамты худылғын, қамты худылғын уредушо ютынен бәйін қаймтыда, тегет Саян Жымбич тұқай бағанам тарың құржы көтті. Зе. Удри амар мінді, хүндіті телевизия қарақшыт. Мұнодыр біді бақшы тұқайға бағы көржікі ханневи. Юнды бұқыды мені мәңгі юңынзың далын юңынды доржы банзар вен ірімжіті бұряда көріне дейді құрғылды құрға еркдімне. Саян Жымбич ажылышы бәға кеші, тегіде мане негетчі әңгін куратор бұл жерең. Тегіт тіріті саға қойшы беді Саян Жымбичті дүті танысыжы, тегітлі аютның тамы жыл соябай тіріне ғылды сұқ яғылы футлопчи тегіт баққынар тапшылың қылқыда Саян Жымбичімні мұна әмеде ябақыда ерін ағнанғы ой декабрин қорындықтықы бәға қылқы бәндіпті Саян Жымбич қада мәңгі юғынзың Гушын тавың оны декабрин қорынды Саян олың қормайды ұршытық тарқа яқын үтіқті тұрың юм тегетінді бағы балшыр бәқан тарқайын құрғылды, сашта қырне дүнді құрғылды, тоғырын дүнді құрғылды, құржы дүнді құрғылия туғысым бәнім. Тегетінді құды құрды бәға, тарқайы тұршы бәқіда, дегі толтықты шұршы бәқіда, құлден тірі нүтікта шұт бәқіда тарқайда қырне дүнді құрғылды құрғыда, тарқайын қырын күрттір, қырненге дүнді құрғыл күрттір санар дептік бәға бұш. Темінігі оның сағы бәйін бәйіні, тегетлі дүнді құрғылнуды, олың құрғылнуды құрана ғылды, юнды, дорчы банзары бәйін ірімжітті, бақшыныры дейді құрғылды, мәңгі юнзың тәбін дөрімің онды арығын бәйіні. Тегеде тәбін дөрімің оны тәбін юңын болдыр дейді құрғылды құржы, депутер құржы ғара, тәнне ғылды ехі ғыбылығын ірімілзіте хүн Москва хота ашыжы аспирант болуын кеші. Аспирантура адурғыш наша баға кедірге бұсыжы еркіде. Аспирантур торхон турун ушу тәрі ғұрғылды ғұрғылия дұрғыд бәқті евілігін әмікті ашыжы құтлығын бәні. Тектетінде баға тәрі захиралы ортылық шор ұтлығын намтартығы жымытынып де, тетрені ғылды неге бағы ұшу тәрі мені хандқаты евілігін түнкінеңі әміғытты райком комсомолыға түрүйті бәға қайында тінді негетчі секретаріға түрүйті бәға қайында. Құтлығын намтарты, тетрені ғылды баға үрдіме талар баға япқанаты Москва хоташыжы аспирантур торшы трені ехі әнар дұрғыжы, кедірге тірі доржы банзары бәйінірім жітті бақшыныры дейді құрғуды бұсат, тірі саға қойшы дихутан жылсу,
нанан амралтагартар ашыллаан юмда. Тегде юм шилхэ бэхэдэ миний тэр далын юм онд хөдлөхөө юм урхаа ирхэдэмне юм манда тегде түүхэ болон хөлбөшгээ халбарыгат байгаа хэмда. Тэгдэ тэнд түүхийн багш нарын бүлдэх хөлбөшгээ орд хөлбөшгээ багш нарын бүлдэх манайхын тэр орд бурят таагэ аюутд болж ороо хэмжи. Тэдэ гурван юунуудын мэргэжилтнүүдийн нэгдүүлж нэг халбары байгаа. Ордор хэлэхэд историко-филологический факультет гэж. Манай гурван чангид орж байхад саян би энэ тус халбарын декан болгож томилоо хэн. Тэгдэ манай куратор Сергей Матвеевич Бабушкин болж томилогдоо хэн. Тэгдэ саашта юм байна бэхэд би дэд хургуулиад үргээд төнхөн ютгавш ажиллай би турун охор шибрэ нэмэн жилэд хургууд ажилдаа туулдын эрдэм хурслэ таагт төнхөнэгэ ямага хөдөлж байхдаа манай дэд хургуулиад тэр методикийн талаар тэр оноларга гэдэг хэлнэв бүрээд хэлнэ оноларга шинжилгээний талаар аспирантур нэгдэж тэгээд тэнд эрхтратнайч Ванчин Баатрич, Ванчин Игнач юмуд аршаанд амарч байхдаа узлах хэсэм намайг аспирантурт орох юм үрэн. Тэгдэм жирхэдэм саян жимич бахал дэндэ ажлаж байгаа хэн тэгээд юга аспирантура дургүнэ уда хөдөлж байхдаа саян жимбич 80 онда намайг декане орлогшур томилоо хэн. Тэгдэ саян жимбичтэй яхала сугта хөдөлж байгаач тэрнээ хөдөлжил хөдлөд байхдаа намайг бурят хөлбөшгээ факультетэ декан болгоо хэн. 98 онда тэгээд саян жимбич тэр кафедр нэгтгэдэ уран зохиолоо тэнд кафедрын дарга болж томилогдоо хэн. Тэгдэ яалуудан жилсо хөдөлөө тэгдэ юм кафедр дааж байгаад хөдөлж байхада тэр үед их олон намуудыг бишж тэгээд залуу эрдэмтдийг бүлдэх аспирантура нэж ганц манай бүрээд орноо биш харин това хакач хэмэт нютгуда хэмапта ерж их олон аспирантууд хурж мөнөш болтроод да хөө саян жимбичи ханаж явтагалда. Хэнда Сергей Германович, тэгээд та тэр декан болохын урдтай баха тэр үед нышны бурят хөлбөшгээ факультет тусгай факультет болоод байхдаа саян жимбич бахны үед деканаар хөдлөх юм да. Тэгэхдээ та орлогчны байхын байна. Тийм. Тэгээд энэ хамт хөдөлгөн тэгээд шавиним байхын гэн тэгээд ямар хүн байгааг хүн зангараа таны гээд танаад өсгөдднэ. Энэ тухай бахны гэдэг үг гэж байна. Саян жимбич тухай хүнүүд муугар хэлэх юм би нэгш дуулаагүй би. Юунд бүхэд саян жимбич хада их нэн төрүүн тэр сукдж байн башнатайгаа их хайнаар хандадаг байгаа. Илангая аюутад нэг хатууг хэлж байх юм би дуулаагүй. Юунд бүхэд би өөр төрүн шавин байгаа юм би та. Тэгээд харин сукдж байхада их хөвөлгөн төргөн тэр ямар буда тэр дээрээ даавар үгтгэдийн тэрэнэ төргөн гэж орхиодла нэг мэдгэдэсний өөрөнгөө хурслаа корпус байж байха хүүдэн нэг харин гэдэгсний нөгөө корпус ороод гүйгээд төргөн хэрэг юм хүү бүтээгээд ирдэг байгаа л да. Тэгээд их өөрөө шогууш хүн байгаа. Тэгээд л хүмүүдээ нийлэх яаха тэгээд бүхий дээр манай багш нар их тийм хонин шагууш багш нартай хөдлөөндөө би их шагалтай шанддаг юм. Хэнда нэрш саян жимбич миниш ханаад өсгөд тэр кафедрынга археологч байхда тэр гол корпус главный корпус гэж сарха гурха вашха дайнд тэндгаар юм тавиулах тийм тэгдэн өөрөө аимшигтэй төргөр буй шодлол болтын хүүхэдлэг үеж ирэх тэр кафедрынга заседаниях ихэдэ тэр суглах ихэдэр бүрий нэг 15-20 минут сохедла түргэн в рабочем порядке гэж хэлэдлэг лаврын өдөгдөг түргэн мөргэн хүн байдаг эриш яа Зе Аюна Александровна та шавиним болных юм туда аюутниншки байхан тэгээд аспирантурда хуржа өрөнгөө эрдэм шинжилгээ ажил саян жимбичи ударидалгы дора өрөнгөө эрдэм шинжилгээ ажил бишж хамгаалхан
тэгээд нөхөлбүшг эрдэмэ нэрзэрэг амхан байна хэмтдэ тэгээд багш тухайга та бахурж үт. Тэнжих шадал орходо тижэхин хие ханан хэвдэ дэлэсэ эрдэм олохдо дэгжэхин багш ямактан хэвдэ гэж угнууд их гой би шулгой мөрнүүд тэгээд л миний багш эрдэм олгохон багш сайн жимбиш балдааны болно гэж 1996 онд төрөшөнтие нэгти курсын бол аюутан болоод ирэхэд би хургуулийн шинжээ ханаад л сентябрийн 1-нд юухан цагтаа ирэхэд мне коридорсош авиашимы гүйтер хорти корпус юмне урда хамни сайн жимбиш явж байгаа тэгээд хана ирэв шихэмши юм шиг хураад л тэгээд хэдэж групп юмшний хэдэм мэдхэмш бэк тэгэхээр энэ дээд хургуулд оюутан болохдоо августын 24-нд хорж эхэлдэг бжээ тэгээд л хэшэл 8 цаг хай эхэлдэг гэж мөн мэдээд яваарэ гэж тэгээд намайг тэр энэ группын ямар группын байна вэ гэж авааш деканата зааш угодлоо тэр группын аудитор ямар аудиторид байна гэж харуулж байгаа юм байна. Тэгээд л тэр оюутан сагтамны их гоё хавага оюутад хабар гэдэг тэр их гоё хэмжээ явуулган болоходан саяан бич бүхий тэр номернуудыг харж өөрөө яриад л ямар ч сүлөөг хүн их ноён даргах юм да. Тэгэхэд Сергей Гармайчтэй тэгэхэд орлогшин байгаа Сергей Гармайч хоёулаа яриад л бүхий номернуудыг оюутад их дэвхтэй хаям да. Зугат номер билдээд байхад энэ шулэг хэлхэпэн доолхов гэдэг хадан тэр бүхий номернуудыг харж шахнаж хүн бүхэндээ анхаарлаа хандуулж оюутадтай энэ номер мөлөх яхтай инээний игээд хэвэл инээний игээд хэвэл хэнгээд тэгэхэд бид эгэл төрөвшүүлээ тоод явж байгаа бдэ тэгэхэд бурят хэлбэшгээ факультетэ оюутад тэгээд бүхий тэр сайн жимичтэй холоотой ха ихэл нэг сагаахнаар хайхнаар ханагдадаг ханаанд досоомня ха тэгээд сашда тэр дэд хургуулия дүргэд юхх яах хэшаа орших болох гэхэд сайн жимбиж баха уран зохиолаваад тэр дунд шулгт дүртэй хүн уран зохиолоор юм бишиг хэлэл кафедрада баха ассистент кафедры гэж болоод ороо хэмбэ тэгэхэд саяан жимбижтэй нэгдүгээр курсын оюутад би практика заахагын давартай байгаа. Тэгэхээр миний саяан жимбиж хэлнэ зэши ошодлын төрөн литератур юм бэгш хэлтгэж гэнэ холдон литературведение юм бэгш тэгэд холдон ведение литературведение гэж хөрчдөшне паршни доохшх гэнэ. Тэгэхээр би хан вягад гурум дулхлэ хамне час 20 минут доохшх байгаа юм абда гэж. Тийм шоктэй. Өнөн дээрээ тэр хозовор харж бишмэл тэр лекцнуудыг зааж инээний игээд тэр утгын талаар яагаад тэр голын бариад явах гэж зааж өгдөг байгаахан. Тэгэхэд хулдан би дүнхэндөө багшлахаа явшаавэ. Аспирантурда орхон адла заочно болоод тэгээд тэрнээ дөрвөх гэж 2005 он хобаха эдбихтэйгэр хөдөлж эхлэвди багштия олон тот конференцнууд эрдэмэ хуралдаанд өөрөж мэтэр дөрөтөр нөгөө хараад тим конференц болгон гэхэдэн баха статья юм билдээд л яриад л багшда харуулад л түргэн игээд л дахуулаад л баха явшгаа игээд энэ нишний энэ сборникт орул энэ нишний энэ сборникт орул игээд дахуулаад л ходол явж вэгшэн нэг өөрөнгөө хөвшөндээ эсэгдэл адлаар нэг тим хандастай бэхнийн их ходол ханагшып уяр Хэнда нэрш яна саяан жимбиж их олон оюутад их дэн олон жылсо хургаж гаргахагадур тим өөрийн научны школыг елда хургуулыг шиви болгон байна хэмдэ ха тэр уран зохиол болон аман зохиол шудалха талаар одол тэр хэдэнүүд 2000-ад онууд 90-ад онууд хайлээд 2000-ад онууд их олон аспирантнууд хурж гарж тэр аспирантураар тэр аман зохиол, бурят аман зохиол, уран зохиол шинжилгээ гэж тэр кандидат нэр зэрэг саяан жимбичээ өдөрдөлгөдөр хамгаалхан байна. Тэгээд тэр үед баха анхад рушинте манай Дорж Банзаровы нэрмэштэй бурят гүрнэ их хургуулд тэр диссертационный совет гэдэг уран зохиолоор, уран зохиолоор тэгээд
ана орсай холбоот улсы үндэгт ардууде уран зохиол Сибирийн уран зохиол гэх тийм совет гэшээ бий болгож өөрөө тэр советын гоё юм байх юмда төрүүлэг шин байх. Тэгээ тэр совет бидэх хоо гархан байна гэшвдээ. Тэгээд энэ эрдэмэ хургуул тухайн Аюн Александровна Бахашавнихта хоршгот. Эрдэмэ хургууле гэхдээ нэн төрөн болоод бадмайч ханагдана төрөшин шабин баха хэдэн арват гарын шавинер байнып дейне эрдэмэ хургууледа нэрлэвэл мөнөө мэдээж бурята улуста бырхы багшнар хаюмда Бадмацаринова Церендолор Бадмаевна, та Лариса Цымжитовна, Булат Баирович Шенжонов, Тхиева Дугурма Юндуновна, Сангажапова Сайлма Цареновна, Буинтуева Гырылма Церендаржиевна, Самбялова Туян Владимировна. Тэгээд бышы можно да регионда ерхэн Чамзарын Екатерина Тамбыевна, Чур Тайгана Хиртыковна, Чунжурова Юлия Жамбаловна, Убырбайгала Хизарга Иржи Багайна, аспирантурда ажила Саян Джамбиче ударидылгыдары Хамгалын Баранова Олеся Юрьевна, тихіде ина ирдімі хургулен хада баха орин шығылты вега инімне юбы хыды ина ирдіме ажылнудын қарат абхады болу ин Саян Джамбиче ордор надул художественная деталь бурятской прозе, народно-поэтические истоки национальных литератур Сибири, общность литератур народов Сибири, становление национальных литератур. Тихидетер Саян Джамбиче ханымжар нын турун ина олың мундыхта ардут Сибирин урин нега хизар тебейм бейнет. Ина хизарне амың ба орың зохиолы хизар гыжы нэрлыдык вега. Тихиде бышымыл совет уйын хулер млады письменной литературы гыдык вега олын тотуындыхта ардуде орын зохиолы тихиде трени том бурушажы. Түймі орын зохиол бышы гыжы. Оны хорош етірі амың зохиолдер үндігілхін орын зохиолы байын тухуте орын зохиол гыжы ходыл Саян Джамбич хылыжы гыршылдык вега. Тернин тірі ирдімі хургулин тоң тема шығылыл болыжы. Оны хурыш е олын тотайны ирдімі ажылнут ине гыршылығын бәйіні юбықыды маны орын зохиолны жышылғыды бурят орын зохиол бұшы ардуде орын зохиолығы дутуғы харин мағыт ұшы улыш е бәжі мағыт ғышылды. Нерышье хенда, нерышье Саян Джамбиче дажылнуды хархадым нетірі молодописьменный, новописьменный гет бахатыры совет орын захиолшын жылғын үрдім тұдыламид, неупокою, дегет бұштық веға хайымда. Хатыр бурят ардзон, хобисхле ордыте, бышық көй бәхін, тегет орын захиол көй бәхін гүхін шуғыр. Харин бурят ардзомне орын бышықте бәхін хайымда, хошы моңғыл бышықте, орын баха турушын орын захиолы етімі үшейте бәхін. Харин тегедіні Сибирин ардоде орын захиол абжы хархада Саян Джамбичтер литературы фольклорного мышления дор хылхыда. Амын захиол дерун дылхын, амын захиолы юнхо их нулу абхын тима орын тосхе орын захиол гыжы тува яхат хакас алте бурят гет захиол юн литература орын захиол гышишин жыжы хархам бен гышапта тимда. Тигет Саян Джамбич зарёлык дыхын хоролнодые мане даже банзаровые нырмыжты буряды гурны хорголдун гургжыл байды кайымда тыры найын жылың ойды зарёлыгдан хоролун гургохым де баха найын тавын жылың ойды зарёлыгдан тигет тосхай баха Саян Джамбиче нырмыжты гыжы тима хоролсылы тынким аудиторияны бте хорин хайрандыны бейнып де тигет Сергей Гармаевич муно дере баха ямыр тима хымжы еволгунут Саян Джамбич зарёлыгдан харалыктын кайбенып. Та их зуб хылжбенет юндып хыда мана бурят хылы болон эвин хылы бишге кафедратын ким хада Саян Джамбичте зарулуктан нерешие таван жыл болутлы ема тирмне мин юнгырдыме хурулдан биш улус хорындын хурулдан удие конференцияны юнгуржбенеге шепти наин нанен зарулуктан конференция их ургнурун найын таван
жылы өтөзөрүлан конференция үргөжө тере тусхай нэрэтэ аудитория неге булып жида харин муно биде эне жылы декабрь 11-inde баха улус 20 жылын өң байытта ташырымдуулың баха тере улус хорундан конференцияга булды жебенеге шипти тигде ихо олон тота эшет держ уденгөлит хнудык хыгыжа программ суга хэтебенеге шипти тигде найын тамын жылын өң болхоты биде кафедрара бахайна саян жимбичте зарулан им турс халтында мути хөхблеменеге шептенде бухитре ор тухайн тере вегер бул тухайн тиге тренега тур тере шайбнерен тере ханым жнут диха ханар оромбенеге ш тигдена хойерменга табын онда тере портрет учёного манда амиде бяхтен из гаргаимди тигдена мане юнда Буряда гурне деде хоргодеже бухитре эрдемтте има ном хыблыктыдык иши. Тегедена меня харкада Юна Александровна баатыра ана ном бурят венетере найын тамын жылы өтөзөрүктан конференциян тере бухитре ткнут энен со оржа им хахын утхте ном боло хенде. Муно жыл байыма ном гаркыгы билди жебенеге шипти. Тегеде на бухихис баан ажлын хо мане сычкылда хода бытыбах избидат нетнеп жылда. Саян Жимбич Балданов гешимне тема мыдежирдым тың бакша тигеден ирдым шынжылхы талар бухуйна ундытардуде орын захол шынжылхы талар урынго бахтима тусхе концепция гхимгу баха ролхан бен хемде муно дерегет на Илынкая Сибирин ардоде орын захол шынжылдык ажалнуды хархыды Саян Жимбич ажалнуды завыл тырырдым тыт тыры хырыглыжы тражалнутын залха сыл кыхыжы выштык бені. Тихде тыры шыны тема концепция этнопоэтика геднерлыхын бен хемда. Этнопоэтика, поэтика вышы харин этнопоэтика где тыры ундыхтарде орын захол шынжылхыде бухы ундыхтарде сойыл хараб одал тыры менталитет гынымди бухы тренинг абрезанга эштен хохолбот. Темыныгы тусхай литературоведнигі жын үрдім шынжылхы, орын захол шынжылхы юнда шыгылылды баға орынгоныгы темы юмор олхан түрін арғы ойқы ғабия болныгы бірліхер бені. Саян жымбейші шо үнні үрдім шынжылхы ажалнуды қажоғар донды хорғолды ұзықы орын захолы намодыйы түр программын баға шын бен қайда. Тема бурят орын захол хорғолыны тұзықы табытте арванэти классты программа бышылсан бэйна тихада югуче арванэти ангиды узхы орын захолы хорылсылы ном болын христомати бағатында хутул бірілгіші бәйхін бәйна. Гансыш етірі литературоведение гет бышы орын захол шынжылқы талар бышы мұң методикин талар орынғы қойты яурулыған бәйна тренге гадурушу тиру үйді ерет онутта хойырменгің онутта бышыжы екелігін бышыжы бәйхін орын захол шыдай ажыл шуымжылқы талар ихын ажыл яболығын бәйіні хыдың статья эрдімі рецензигі хымыты шум жылыл бурятунынды вершины морин хор бәйғыл журналда олы-олыр хыблыдық бәйін. Тихде унхурыш е мұну ең тірі, мұну ең бурят орын захиолы бәйділ шынжыл-хыды бір ехі тодор хыды онды тыды ном гара. Тыды ном соғын бурят хылындера арвын таванин гара гыш бәғадлы. Жыл бұхынды хыды ном хыблықдығын бәйні тір хыблық ерет онытыға ихледі тірі хыблықы талар орын захиолшыды тірі шақырду бәйділді орыд бәға қайымда тихді. Хыблықын шейталар тихді сашындар шейтірі бішхин захиолхы талар тема хундышық бәйділ
болот венег же он хороший ойлгыжы терне сайын бич их хэн шумжыл тер тодор ундере тоонуддер харулже ямар байдал мынау болот венеп тихде ямар биликте бирхи орун зохиолшыды дымжихы хырыкте жешелхыды тере ямар нега жылсан лапсын гыргеневе байыр балданове шулугот бышыжы Саша Дамрулжеве хэн ардың лапсан Чангархаеве Владимир Гармаеве Роману тухай ганцыш шулгут тухай бышы мун прозаическое их тома жанрну де захиолну тухай ажылну день хаватевега тихде унхурыш муну тима делисы их тегер шумжыл хы бухы юмые ихыпшылың хараттыры эге онхейин алжы харолха тима шумжылыкшыт мунош их дутатвелеш хфере хомор химгу уй химгу беришти тима харысы муну дере их хырктебега юнты пыхыда бухыдере орун зохиоле тухы харадла сашта игет ямар шыглылер яваха hem beğaptır. Orun zahil şumjılıkşı onda harabadıl tevenir. Şelkede poet oro şuluğu bışkıde tırni oyılğını xayımda. No oyılğını şey tırsan hangar ben xayımda. Derhen boğu yerje. Tixde şumjılık xıde inin iyi mutxte tırın amın zahil tırın mifo poetический txte tırın şu mane buryatarde buxi Sibirin artuda tim harabadıl tenek txalvat zun zuge xune harabadıl yamır venip. Inimne yaje orun захиолда харологданы быжы байгаттырне ихершие тодоршие зборшие харолжы шадна тимейтер имы ырдыме хоролымне Саша хугжыжы байхаран тима их шуны мыгдым баны быхда саян жебечинне тер ихолын диссертационный совет уде гишум байхан кайымда тигде хархата ихолын тер яхатту тувату хака седу мана бурят орындышие их депутатер хабатлысы их олың баха аспирантуды доктор нуде дин кандидатская докторская хамалгын утху ябдык байга дешти оппонент болдук байга тег оппонент болот ябыш байга тегде тере этнини ху харжа мана арс гурне бурят улусне саян жембечимне иха олың орди медаль утыш хуттон негезер нути ихаван ихы кундыте бакшымне байгалда тигеш яха ихы олың нерзендате вен хунш яха ихыл юрин занте саган ханате саган цитилте хумбега Бериш ясаян жебече нырзыргынудың харадускыдымне канцы хылы бышыга ирдыме доктор, профессор бышы Харинтера Петровск академия, академик, наугур байгла хизары американистикин академик гышун гедла боряд олысы болон арсы холбот олысы орын захиолшыды сытыгушыды холбоны гышун тигедла баха боряд олысы болон арсы холбот олысы габията жылтын гедла олың темын нырзыргы тебең нері их тема аргу их ажлен тулу яхын болнахимда шагнулан болна тигет орун эре хунзангар харадусхыдымне аргу юрин занте тема шог ёкта хылте хуни залханы нелгыжы хуни ныгы хухёжы япты конгыжы аны сытхылды улым бэна тигет на хайрта бакшымне хын ажыл хын хыргы нигет сашынина Аюн Александр Тонзуб хылнахымтыдан критика же шумжыл буряд орун захиоле инымне нигжа уй болот венги илда тиге нени сашын шо гунзгыйгор шодалха шынжылха тима залу ирдымтыд оргын гархыни болтыгы же урехер венилда уши юнга хвебдида Азе Сергей Гармаевич Аюн Александровна танда байры хургые им хехын гунудыр Бакшия ханажы, дорсыжы, байхыдымны, саян жемеч балданымны, шаңныжы байға ехотег жы. Анхар вайна тегет сашда олың ажылны дейін ху фундаментальны болған байны қаймда. Ойотыд нешін буряд орын захиолы ұзы худо тегет залу үрдімтід, аспирантну дажылны дейін ху ұзы жы, сығны жы, хырғылы жы байны қаймда. Тегет сашда Саян жембече шавинер тигет иредин баха орын захиол шынжылхы ирдымтыд олорлы орғыжа архын болтығайық жұрей. Күндіті телехарақшыт, мұны діремане дәмжолға
Хылыбышгердіме доктор, профессор Саян Жимбич Балдановта зорюлықта. Мане дамжулға харжы векті, негер дамжулға ятуғыз хыхымне, тахимул затра, байырте.